musidzana muṱuku o nwa philisi dzi paṱaho tshivhalo tsha 4 a tshi khou fulufhela u dzhia vhutshilo hawe. Izwi ndi nga murahu ha musi mudededzi wawe o mushonisa na u mu dzhenisela maṱo vhukati ha thanga dzawe. Ova o vhudzwa uri a ite tshiḓula phanḓa ha vhaṅwe vhagudiswa lwa awara nthihi musi a tshi khou vhidzwa nga madzina o fhambananaho nga mudededzi wawe. The more she apologized, and then he started to swear at her, name calling, and then he even said, "You disgust me, get out of my class." And then the child didn't go out immediately, so then he shoved the child against the wall. It's not the first time I got reports. I really received reports from the ex-students of the school, from other kids as well. I don't think the school takes this matter seriously, because none of the school teachers came to my mom to ask how is she doing or how is the child doing. Mudededzi uyo o vulelwa mulandu wa u tambudza. Ṱhoho ya icho tshikolo na miraḓo ya khorombusi ya tshikolo a vha khou ṱoḓa u amba tshithu nga mulandu uyo. We are aware that he has confirmed that he'll be back at school on Thursday. Upon arriving, we'll be requiring this report that we believe will share clarity and inform the decision to be taken by the department on this matter. Fhungo ḽa u ḓivhulaya ha vhaswa ḽi khou sumbedza ḽi khou ṋaṋa vhukuma. Zwi vhalelwa kha u swika kha phesenthe ya 10 ya mpfu kha vhaswa. Vhadzangano ḽa mutakalo ḽa ḽifhasi hu vho wanulusa uri hu na ṅwana muthihi kha vhana vhaṱanu o no ṱoḓa u ḓivhulaya kha zwikolo zwa sekondari. Sometimes a tendency to blame oneself depending on the reason why one is distressed. A sense of guilt. Sometimes the person might not even know why they are feeling guilty, but they might just feel a sense of guilt as if they have done something wrong. Fhedzi thuso I hone ya u thusa vhaswa. You will often hear teenagers say that, my parents don't hear me, they do not understand me, they're not listening to me. So it's really about being available to teenagers to listen, not to blame, to listen really, and to ask them, what are the things that's troubling them and what can you do? Vhege ya u thivhela u ḓivhulaha ha vhaswa yo sedza kha u maanḓafhadza vhadededzi na vhabebi u thusa vhaswa vhane vha vha na muhumbulo wa u ṱoḓa u ḓivhulaha.